Muonanire twa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Kuroba atotigi mabisa ba NPR bare batere uturo nyuma ya kwithukirwa ni maitha ni batariritie kinyamara kiria bethirite bagikurukira nyuma ya ene gututuro. Kuroba bantigwa nande ni bakurigara mubango jwa thirikari ni juriko kirinja iji ni onto akurobao bakwire kiri utungata bwa muingi barite kagitaga kwamukira wira ni bwa seneta wa Meru Kadhuri Murungi taburia Nicholas Chabare agutumenyithia kuromba twenge kurusia antu barare a thirikari tuvangirwe kitheni ka pension kana nya salary ya antu bau itikarunga nkoriu tuendelee kuikirwa kamushara kau kinya kethirwa kanini kenda tombo pushia na baba antu babombo kinyara mwathani akabombo bakinyithia kana arabethe barendete ukinya biumia kathomba kuma antu batatu barane mabitha ba NPR bakurathwo na bauragwa ni maitha abakuija ang'ombe na kinya abarikia anakuthikwa indi ekuru obao baina biuria kiri thirikari nontu bakira bakuga ati bare ona takabateyanire bakiromba thirikari kinya gwethirika muchara agakuru bao kathinambe na kurekarekerua ni kenda bathinambe na kwibanga nontu baina maicha momo kuma bagukwirwa situation ke musi wakwa tekethongi muno twina inyobwa turamenyerete kwithirwa tukiona baba wao au every evening lakini thai tuikara twinobwa kuma mathiko ya rukuloka te utio butomba ekumenya saiti nanga kwithirwa kakubo to bangira nanga tuba twira kana batuba batumenyete onto teka kubo kumenya saiti ukithirikari bwati kwithwa bukiona na tabomba twetheria nikenda twana tutumba ni ukinya noko menya mwanka thini tubati kwithwa tukimenya kwe compensation ya antu baba weta kana kwe kinya ka salary kana barocha at least bomba nya kunya ka extend at least no 5 years twana toto akura ka to kathoma twakinya noko nonti twana tunini muno onto teka tento ni nyango bombere batwe ekuru batu yate katwina ngwesa kurita akuru babetu barare NPR na ni muna askari kawaida akiokua iba endelea swana bo baka support manka bakendelea ende batu nkore kithe kwe mupango tubangeri ana babetu bomba kuendelea nonto kinya bare askari oya bangi baritie ndeto ino bakiamukira ambecha ira seneta Kadhuri Murungi airanire akabanenkera wa muji egita aria mathiko na aratumwa Kadhuri Murungi bakinyithitie embecha ino ntere ino chegembe tukuitana ndi kinya nende kubaborerio ringi tukuwa poleni kiri family cia KPR beto bathatu bombere kura wa imaitha na tuite kuyuriria ura munene wetu auire tureta ntumwa yawe wanasiasa baba ingi bavuga gontu batithithie lakini ntumucokeria nkatho na kumurombera Murungu nontu bwamwe juwe na ju chwaku gontu na akathithia ni baba ingi bavuga era mathiko na ya kurukirwo au na batithithio ara bauga abo baba echokia nkatho nontu bakira bakuga ikathinambe na kubatetheria bathikinambe na kwibangabangania iboya Kadhuri Murungi uthari musanga ngaine bwana nontu kuma twikuma mathikone twina 2 weeks bare tubogire sume biende ba kuthikwa ningwete kinya baba ingi binyaso nya bamo bate inya kuona bora twatiatirwa lakini nkona ngaine boya na Kadhuri buru ware ndawa burunga yo thera mukire na mutharime na ibo buru ayugete nkatho sa mwanya kuma ke bautu ekuruba baya bantu bau bombere no tutia mate na ntiete na twana tona na twende tu sukuru tende daito nunu sana oteka nenya kana na ka kulu ikamiaka 12 na ndina ka tuikariete miaka ele ende nkoromba nya tongere bangi bete na moyo yu Kadhuri Murungi akwethia manto ameya ya buru te muntu onge wake lukira anto au lebu ntombwera kinyo kinya akababa tana bakwa batenti akambiye buru ndimucokeria nkatho inene muno Kumegebe North Peter Nicholas Chabare.